Desetina, vrsto zbor. Fantje, danes imamo pripravo na tekmo s Koprom. Veste, kaj imate za narediti, vsak ima svojo nalogo, prosim, da se postavite vsak na svoje mesta. Fantje, v napad! Koški naredil. Zakrene vrata. Bramba, kva bomo mi? Mi bomo zavozlala na noge nasprotnim napadalcem. Fantje, jih bomo posekali? Bomo. Mi bomo posekali igro nasprotnika. No, fantje, vi jim pa pokažite, kako se da gol. Preveč mi streljate, preveč. Desetina, zbor! Hiter, hiter. Desno ravnaj se. Mirno. Potrenirali smo. Fantje, zdaj pa v akcijo na tekmo s Koprom. Ko pa zmaga naša bo